Lucy, musik prosesi standby ya, standby prosesi musik. Amang Indang, alan yang bulat tema kebaktian Natal ta, alani ada orang suatu mulai jom-jom mahita dengan nata, masuk ma barisan prosesi.
hudul mahita manginang tu inganak tabi. Laos tabegema hatahu huasi sian ketua panitia Natal ni Wuriata KPP Stoyo tahun 2025 amang calon situa Demak Siahan. Poras madihita saluhuna amanginang. Selamat hari Natal, mari kita saluhuna. Selamat hari Natal. Oke, mulai ate. Perjuru sahali, madap mulai ate do kita tuama pertinggang bahasa. Yesus Kristus, Allah sadarion, boy kita marpungu di bagas Jorono Badion namarayahon pesta hari aju tubuh Tuhan Yesus Kristus. Nah kami hormati penanggung jawab pesta Natal di Huriata, Imam Pendeta Anju Saragi STH, Amang Pendeta Praja Guguk, Amang Pendeta Riz JD Simamora, Amang Pandita El Borukultom, Inang Pandita El Borukultom, Inang Pandita El Borustompul. Sosongoni amang pengarah nami, Situa SN Syaturi, Situa TF Syaturi, Situa D Tambunan, Hami san Ketua Panitia, Dohot Saluhuna, tim kepanitiaan, wakil ketua, sekretaris, bendahara, doa seluruh nahita kepanitiaan Natal, madok muliate kami, tuhita saluhuna. Ditiki dan mardohon idang marsirohaon, marhite-hite perayaan Natal tahun 2025. Rodo kami sian kepanitiaan. Pasahaton Lasdi Roha dohot mauliate tua dopan tua Yesus Kristus ala nungaro panodangi tupor tibion imana nang tubuh di huta Betlehem si palua hita jolma anggiak ma dame dohot Lasdi Roha nasian Tuhan Yesus Kristus namang ramoti kita saluhuna. Palap diobason di Borginon. Madok moliate do hamisian kepanitiaan tu saluhuna amanginang naro apala di Borginon asarapita marpesta marlas di roha ima di pesta hari tutubu di Tuhata Yesus Kristus. Siang giakma di pesta perayaan Natal nahami patupa di tahun 2025 uli jaladenggan merdalan sian mulai perayaan Natal sekolah minggu doho sonari perayaan Natal gabungan di kita mangihuk ma marsogot perayaan Natal napaso bulung doho remaja sahatu pesta Natal di tanggal 25 Desember. Kosongoni mulai atema kami pasahat tuang manginang kosongoni mang padita saluhuna inang mang padita nama leon tiki nama leon kepercayaan tu kami kepanitiaan boy merdala dinggan saluhuna program-program ni kami kepanitiaan Natal di tahun
Imana boy kami pasahat amang inang, tosongoni toong pendita resok nami, tosongoni inang amang pendita fungsional. Dak surah kami adong kekurangan, adong kesalahan di kami secara kepanitiaan, perjulusa kami mangido maaf siang giak ma kesalahan nami boy di juluniarion gabe tingkat kemajuan nami di kepanitiaan nami berikutnya. Imahata huasi sejak kami songoni dokter nina tua-tua eme sita batua perlinggoman nisi borok debata selehat tua saluhuk namahita ruas ni HKBP Sutoyo di Parorot mulai tema. Horas madihita sude. Nunga jupang haluaon nasian debata. Ima marite anakna Tuhan Yesus Kristus. On matiki dihita mandok mauliate di parningotan hatu tubuh ni Yesus Tuhatai. Lasma rohata ai marhitei adong haluauta sian dosa. Atong bongot mahita tu parsaran nabadiaon tapahibul marohata martangiang mahita di rohatabe. Amin. Tama dohita mandok mauliate tu Jehovah sadarion. Ai dipapungu asini rohana dohita lao makatindakon pangaramotiona di ngoluta. Nungaro debata marite anakna Tuhan Yesus Kristus tu portipion lao paluaon hita sian gonggoman hamatean alani dosai jala dohot mahita akka parhalado dohot ruas HKBP Sutoyo gabe partohap di haluaoni atong taulopon mai di bagasan rian ni roha majakon si paluai marinde mahita.
hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia na tuno palangi do tanoon. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panondang nabulun. Pisardo sada panondang di akan namanginani, tano linggoman ni hamatean. Ende onamu sada ende naim baru di Jahoba. Ende hodma Jahoba ale sandok tanoon. Pajojor hamu di tonga-tonga ni akka si pelebegu hamu leonai. Di tonga-tonga ni salut bangso halongangan akka na binahenai. Puji hamu ma Jahoba, jala jauh hamu ma gowarna. Paboton hamu akka jadi-jadianna di tonga-tonga ni akka bangso. Jamiton hamu ma gowarna na timbuli. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale amanami, amani Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh sian sada ina nabadia di huta Bethlehem. Pinuji ma guarmu ala naung ditopot ho hami bangsom. Di togu-togu ho do hami sian haholomon tuhati uron. Mari hite-hite parbarita nauli, na ro pararaton barita nauli tutano batak, ro diluat na di parserahanon. Mauliate ma di asini roham na godangi. Tarlumobi di hami aka parhalado doot ruas ni huriam. Naung sinonanganmu asa gabe panondang dingolu nami. Asi maroham, say pargogoy mahami, asa tau hami mangulaon, ulaon panjononmu, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi ma kur seksi perempuan.
Marende Mahita. Liturgi Parjolo Debata Natumopa Portibion Alamar hite siani bana do menjadi Portibion Dohot pangisina Alani marhwa sudo debata nang paubahon muluta Pausatota hita sian hahulomon tuhati uron Ditopag hita gabijol manay baru Irohin arohon Tuhan Yesus ubhay tubuh ibana dihita jolma Tabegema liturgi Parjolo. Pasalmen bidu tulu ayat onom sahat rodi ayat pitu. Marhite hatani Jehovah do menjadi akalangit. Jala marhite hosani pamangan na sudi akaparangan. Ibana papungohon aik nilauti songot tibunan. Akka parartaan na do akalungi dibahen. Salmen tolu ayat siap. Ai makuling ibana gabe manjadido. Mandok kondo ibana jadi jongjongman. Sada Musa sada ayat sada sahatu ayat tolu. Nimulana ditoppa debata langit dohot tanoon. Dungi tarulang ma tanoi gabe halongonan. Jala holom di atas lungi, dungi mangareap-reap matot di debata di atas ni aka aeng, dungi makuling ma debata nin nama, jadi mahona tiur, jadi tiur ma tutu. Sada Musa sada ayat 4:1-5. Nonga denggan natiuri di ida debata. Jadi di bahen debata ma parsirangan ni natiur sian naholo. Dungi di goar debata ma natiuri arian, goar ni naholo holomi borngin. Dungi bod maari, torang maari muse, ima ari Parjolo. Sada Musa sada ayat onom 1 walu. Dungi makuling muse ma debata jadi maho kajang-kajang di parsitongaan ni aka aek bahen parsirangan ni aek tu aek jadi di pauli debata ma kajang-kajangi asa disirang aek akana ditoru ni hajak-kajang sian aek akana dikijang ni hajak-kajangi gabe manjadi ma songoni dungi di goar debata ma hajak kajangi langit, dungi bot maari, torang maari muse, ima ari paduahon. Sada Musa sada ayat sia 1:10. Dungi nina debata ma marpungu mahamu aek, akana ditoru ni langiti tu sada inganan. Asatarida nasa mahiyang, gabi majadi masongoni. Dungi di goar debatama nama hiyangi tano. Ia parpunguan ni aka aik laut di goar.
jadi nungadenggan di ida debata. Sada Musa sada ayat 10 sada 110 tolu. Dungi ninna debatama. Dipatumbur hon tanoi ma duhut-duhut dohot suan-suanan. Namar parbuehon boni. Hau akan namar parbuehon bonina di bagasan tudos tumasam nabe di tanoon gabe manjadi mah songoni. Jadi dipatubuhon tanoi ma duhut-duhut dohot suan-suanan. Namar parbuehon bonina tudos tumasamna. Dot hau namar parbuehon bonina di bagasan tudos tu masamna. Dungi nunga denggan di ida debata. Jadi bot maari, torang maari muse, ima ari patoluhon. Sada Musa sada ayat 10 rodi 15. Dungi makuling musema debata. Jadi mahamu akka panodang dihajak kajang nilangiti. Bahen persirangan ni arian sian borngin gabi tanda pabuat titik ni padan dohot akka ari dohot akka taon jala gabi panodang akai dihajak kajang ni langiti asa dipatiur tanoon dungi majadi ma songoni. Sada Musa sada ayat 10 saat rodi 10 pitu. Dungi di pauli di Batama dua panondang akan nabolon, panondang nabolon pangguruan ni Arian, dohot panondang na metmet pangguruan ni Borngin, rodiaka bintang. Dungi di bahen di Batama nasida tuhajak kajang ni langiti, asa disondangi tanohon. Sada Musa sada ayat 10 lalu sahat ayat 10 cia. Jala manggogomi Arya dohot borngin, jala bahen persirangan nina tiur sian naholong. Dungi nunga denggan di ida debata. Jadi bot maari, torang maari muse, ima ari paupaton. Sada Musa sada ayat 21 20 sada. Dungi makuling musema debata di patubuhon akka aekima gulok-gulok namar hosa akka nama jiril jala marhabangan ma akka pidong di atas tanoon martonga-tonga langit. Dungi di topa debata ma akka dek kena balga dohot nasa namar hosa akka nama jiriri di bagasan aek masibuan macamna rodi nasa pidong akka nama sibuan macamna. Jadi nunga dengan di ida debata. Sada Musa sada ayat 22 saat rodi ayat 20 tolu. Dungi di pasu-pasu debata manasida nit nama marpinopari mahamu asalam torop jalagohi hamu ma aka aek ni laut lam torop ma dohot aka pidung di atas tanoon. Jadi bot maari, torang maari muse, ima ari palimahon. Sada Musa sada ayat 24. Dungi makuling muse ma di bata, di batu buhot tanoima, hosa akkana mangolu, masibuan masamna. Akka dorbia dohok gulok-gulok, dohok binatang, masibuan masamna gabi majadi ma songoni. Sada Musa sada ayat 25. Dungi di pauli debatama akka binatang di tanoon masibuan masamna dohot akka dorbia masibuan masamna dohot gulok-gulok ni tanoon masibuan masamna. Jadi nunga denggat di ida debata. Sada Musa sada ayat 26. Dungi makuling musema debata tolema tatoppa majolma tumuru rupata terus tu pangalahota asa dirajai deke akan di laut dohot pidong akan amal tonga-tonga langit dohot aka dorbia rodi sandok tanoon nang sude gulok-gulok
akan amarjir di atas tanoon. Sada Musa Sada ayat 20. Dungi di pasu-pasu debatama nasida, nina debatama tu nasida. Marpino pare mahamu, asa sopar hamu, jala gohi hamu sadok tanoon, jala betuduk kamu, jala rajai hamu, deke akan di laut, doho pidung akan martonga-tonga langit, rodi sudi binatang akan majir di atas tanoon. Sada Musada Sada ayat 20 sia. Dunginin na debatama. Boti mai. Nungah mulia tuhamu nasa suaswanan na parbuhet. Boni disadok tanoon. Rodi sudihau akan apa parbueon siswanon. Bahen panganan muna mai. Sada Musa Sada ayat 30. Alai angkutu sude akka binatang ni tanoon. Doho tu akka pidong namar tonga-tonga langit. Rodi sude nama jirir di atas tanoon. Akka namar hosa di bagasan bulung ni akka suasuanan. Ulehon bahen panganon na gabe majadi ma songoni. Sada Musa Sada ayat 30 sada. Dungi ditilik debata masude natino panai. Jadi nunga denggan situtu. Dungi bot maari. Torang maari muse. Ima ari paunopon. Sada Musa 2 ayat sada 1 ayat 2. Asasun malangit dohotanoon rodi isina sudena. Jadi dungsud di bahe debata jadi-jadian nai di ari papituhon. Maradian maibana di ari papituhon sian nasa ulaonna nabi nahen nai. Sada Musa 2 ayat 3. Dungi di pasu-pasu debata ma ari papituhoni jala diparbadiai alana maradian ibana di sian nasa jadi-jadiana natinopan di debata lau pasuton. Sada Musa 2 ayat 4. Songonima panjadi-jadi ni langit dohotano dinatar topa akai di hari panopau ni debata jahuba di tano dohot langit. Terima kor gabungan ama.
bege mahita. Liturgi paduahon gok dosa portibion. Nunga apala sange gok halum lamon portibion. Hahisapon dohot roha na ahut mangarajai hadirion di jolmai. Napa tubuh hapariron nang na porsuk tu dirina. Roha na masih hosoman akal si kautoto tahi namang gojapon lamambahen humas susah parmuluan di kita jolma. Alai ditiki mandau jolmai sian debata disi doro debata mangalehon pakirimon tu akana porsea di ibana tina tongon gok harunduton molu di jolmai disi mamasa halongangan bolon di portibion tabegema liturgi paduahon. Yesaya 14 ayat 12. Behado hadadabung siat banua gijang ho ale bintang si dongdong ho ale anaknya si buah siang hari nunga taba hape kamu marudu tutano ho ale si tupak akka bangsona. Yesaya 14 ayat 10 tolu. Yanggo hata-hata ni roham di bagasan mandok. Nakok maau tu badua gijang patipulok kumaha bangsakku di gijang yang kabitang di debata jala hudul maau tu dolok parluhutan tukan utara sahali. Yesaya 14 ayat 14 rodi 15. Nakok maau tu atas niaka opun gabe tu doson na tumipul sahali au hape tuat tu banua toru doho tu gonung na maripotipot. Yesaya 14 ayat 16. Longang doa kana marnidaho notan namaho hut madok odo PHP bawa namang guturi tanoon namang goari akaharajaon. Sada musatolu ayat sada. Alai ulo donau bisuk sian nasa namang gulbik di ladang akan najinadihon di debata Jehovah. Jadi di dok mamandok boru-borui hatehe tongodo di dok debata naso jadi panganommu nasian salhut hau akan diporlakon. Sada Musa tolu ayat 2 1 ayat tolu. Dungin nina boru-boru ima mandok uloki jadi do panganon nami sian parbue ni hau akan diporlakon alai anggo sian parbue ni hau na di persitongaan ni polaki di dok debata do unang pangan hamu siani jala unang jama hamu asa unang mate hamu. Sada Musa tolu ayat 4 1 5. Dungi ninna uloki mamadok boru-borui dang natutu hamu mate ai di boto debatado sadari di pangan hamu siani tonggorma matamuna
gabe doson debata hamu uboto nadenggan doho naroa. Sada musatolu aya onom rodi pitu. Dungi saya dipanot noti boru-boru ima perbuani hawi dibahen denganna panganon jala pia matana marnida. Jala tau manunggul roha tu hapistaran hawi. Jadi diputik konsian perbuai jala dipangan. Di lehon madoho tu sinoduk nasiani gabe dipangan. Dungi tonggor mama tanah sidana dua. Di boto mak. Namar saya marah nasida. Gabe di somoti mabuling di hau ara. Bahen sabuk nasida. Pesalmen 10 ayat 4. Ninna rohani parjahati do di baus-baus ni ikungna. Dak tagamon marlulu ibana dangadong debata. Ido pangaripunan nyaka sakapna sudena. Yesaya 24 ayat 5. Jala ramun tanoi di bahen pangisina. Ai nunga di laosi nasida akapati. Jala diubah aso malam. Jala diose badan na saleleng-delengna. Roma 5 ayat 12. Dibaheni songon nabongot dosai tu portibion marhitesian sada halak jala marhite-hite dosai roh hamatean songon isahat hamatean itu salut jolma ala sude nasida mardosa. Yakobus 4 ayat 10 pitu. Atong na umboto mambahen na denggan gabedang di ulahon na mardosa ma ibana disi. Roma pasal 6 ayat 20. Ai upa tinuhor ni dosa do hamatean. Alai basa-basa ni debatado hangoluan saleleng-leleng na marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Sada Yohanes sada ayat 8. Molota dok naso adong dosata tapa oto-oto do dirita jaladang di bagasan hita hasit tongani. Sada Yohanes sada ayat sia. Molota tatopoti do akka dosata haposad do ibana jala bonar. Manesa dosata jala payason hita sian nasa hageduhon. Sada Yohanes sada ayat 10. Molotadok nasomar dosa hita pergabus do ibana tabahen jaladang di bagasan hita anggo hatana. Roma 3 ayat 23 saat 24. Aidang adong imbarnii tung saluhud do nasida mardosa jaladang dapot pujian ni debata nasida. Gabe dipitori do nasida dalan basa-basa binahen ni asini rohana hinorhon ni panobusionna di bagasan Kristus Yesus. Sada Yohanes 3 ayat 4. Pangalau sido gandupna mardosa ai pangalausion do dosai. Galatia 5 ayat 10. Alai odoh-odoh marguru tuto di imahamu marparange. Unang pasaut hamu hisap-hisap midag. Yakobus sada ayat 15. Jadi dung majakon sakap-sakap ni rohai di tubuhon madosa. Alai dunggok dosai di tubuhon mahamatean.
Marende Mahita. Liturgi patuluhon. Baga-baga taringot haroro si palua. Idama nada hurang gajang tangan di Jahoba lahu mangurubi hamu. Jaladara marhapal pingkolna somar binege tutu molo sirang siat debata gabe hamatian saliling nililingna majabbar ni jolma. Alaidang di pasombu debata jolma imate di bagasa dosa. Tung nasuhado dua do holong asini rohana diukap ibana do dalam tubanua gijang asa malua hamu tabegema liturgi patoluhon. Sada Mika Sada Mika 5 ayat sada. Alayang goho ale Betlehem Efrata mamem metudo ho nian anggo tupola jujurot waka hutana maribu-ribu di Juda. Hape siak kodo haroroan ni gabe panggonggomi di Israel. Jala akka haroroanna sian nahinan sian akka arina robi saleleng-lelengna. Yesaya pitu ayat 14. Dibaheni apa ala Tuhan isa diri ma mangalehon sada tada di hamu idama gabe-gabean masada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel. Sakaria sia ayat sia. Maria hitu tumaho ale boru Sion, marolopolo maho ale boru Jerusalem. Idama na Roma rajam tumopotho, partigor ibana jala si parmonang, na serep dorohana jala marsihudul di halode doho di anak ni halode ina-ina. Sakaria 10 ayat sada. Diari nasasadai sogot adong masada mual ni talak di pinopar ni si Daud. Dohot di akka isini Jerusalem maburi sude dosa dohot haramunon. Yesaya 40 ayat 3. Suara nina jojo di halongonan. Pauli hamu dalan di Jahoba. Patigor hamu di adaran dalan balobung di debatata. Yesaya 40 ayat 4. Ikon gohan do nasarura jala parejeton nasa dolok dohot betul-betul.
jala gabe na hornobdo namar nakot tuat, jala gabe rura tanggurung ni dolok. Yesaya 62 ayat 10. Ruar mahamu, sian akka harbangan. Sayu pahornop hamu adalan ni bangsoi, paletes hamu dalan balobungi, paduru hamu akka batu patidang hamu mapatonggol di tonga-tonga ni akka bangso. Yesaya 62 ayat 10 sada. Idama nunga pola martiting Jehovah di ujung ni tanoon. Paboa hamuma tu borusion. Idama nunga roh hatuon mi. Idama iuton tu ibana do upana jala pamalasona di jolona. Yesaya 60 ayat sada. Hehe maho, marsinundang maho, ay naroma panundangmu, jala hamuliaon ni Jehovah bicar di atasmu. Yesaya 60 ayat 2. Ay idama, haholomodo mahukupi tanoon, jala hagolapon akka bangso. Alay na bisarna ma Jehovah di atasmu, jala marsinondang hamulionna di atasmu. Yesaya 56 ayat sada. Songonando hatani Jehovah, radoti hamu ma'uhum, jalaulahon hamu hati goran. Ai jonok na maasa roha tuanku, jala papataron hati goranku. Yesaya 10 sada ayat sada. Dungi ruar masada tunas ya tu kondisi isai, jala marparu bue sada tubis na tubu sian uratna. Yesaya 10 sada ayat 2. Jadi songgok ma tu ibana tondini Jehovah, tondini habisuhon dohot hapistaran, tondini panuturion dohot hagogoon, tondini parbinotoan dohot biar maradophon Jehovah. Yesaya 42 ayat sada. Ida mana posoki nahutogu, nahupiliti hasudungani rohaku, nunga huapehon tondiku tu ibana, tarias honon nama uhum tu aka bangso parbegu. Yesaya 42 ayat 2. Dang jojo ibana manam pangirona suarana, jaladang patu begonona suarana di halaman. Yesaya 42 ayat 3. Arung naung marosahi dang laos ponggol hononna, jala sumbu namar neheti dang laos itopanna, hombar tu hasitongan tarias sononna uhum. Yesaya 42 ayat 5. Songono do hatani debata Jehovah sitopa langit doho napa herbakosa, napa jarar tanoon rodi akka suasuanana, nama ngalehon hosa tu bangso namaringan di atasna, doho todi tu akka namardalani disi. Yesaya sia ayat 4. Ay masok sok dosogot nasa sijata ni parsijata, di hatu turtar ni totangan, rodi ulos namar sapu mudar, gabe si panganon ni api. Yesaya sia ayat 5. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso, dilihon tuhita sada anak, pape tu abarana dosugut harajaon, jala bahenonna goarna, si partahi halongangan, si ulu balang ni debata, ama saliling nililingna raja ni hadameon. Yesaya sia ayat 6. Bahen hagaganda ni harajaon dod hadameon naso marujung di habangsa ni si Daud dohot di harajaon nai. Pahoton dohot patuguhon marhite-hite pati dohot hati goran.
olat nion rodi saliling-lilingna. Hamuruhon nis Jahoba Jebaot patupahon songoni. Jesaya 33 ayat sada. Marjea maho partaban, ho nasohona taban dope. Ho pangarupa nasodung nirupa. Ia dungsun ho martaban, tabanon maho. Ia dungsun ho mangarupa, rupaon maho. Jesaya 33 ayat 5. Nunga timbul Jehoba, ay namar bangsa di gijang doibana, nunga gok uhum dohot atigoran sioni di baen. Maleaki 3 ayat sada. Idama, suruhaku ma suruhaku, asa dibadiri dalan di jolokku. Dungi topu maro tumopot jorona Tuhan, na ninuluan muna, dohot suruhan di parpadanan, na hinalunguhon muna. Idama, naroma ibana, nina Jahoba Zebaot. Marende Mahita. Dari suruhan sagama di Tuhari, putra tubuh si paluang gajasi pada mei di pada dewa kata yodina lupa dosa dura tubuh Kristus di huta Betlehemi ini disuruhani sagapa di Tuhani. Tabegema kor gabungan HKBP Sutoyo. Great Hallelujah.
liturgi pa opaton, hasa saut ni baga-baga ni debata, hatu tubuh ni Yesus. Nunga martikting debata pa bawahon asi dohot holong ni rohana. Ain dada di halomohon debata hamatean ni parjahati, hangoluan dotahe disakapi ibana tuhita jolma. Asalma ditadikon parjahati dalanana roai, mulak matu debata, jala di bagasan hapor seon majolmai mangikuton Yesus Kristus. Ido umbahen naro Yesus tu portibion, asa unang mago manang ICP na porsea di ibana. Tabegema liturgi paupaton. Lukas 2 ayat 1-2. Dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus. Ikon suratan asa jolma di gom-gomanna. Pamilangon parjolomai uju di gom-gomi si Kerenius tano Syria. Lukas 2 ayat 3. Jadi borhak ma sasude asa disurati ganup tubona ni pinasana. Lukas 2 ayat 4. Borhat manang si Joseph na sian Galilea, sian Nasaret, nangkok tuluat Judea, tuhutan ni si Daud, na margoar Bethlehem, ala sian poparan jala margani si Daud ibana. Lukas 2 ayat 5. Pasurat tondirina rabdohot si Maria, oranai naung gabi-gabian. Lukas 2 ayat 6. Jadi dina di sini nasida gokma ari ni hangoluanna. Lukas 2 ayat 7. Ditubuh ma anak buha bajuna, diborhos ma, dipeakom ma tu bagasan panggagatan ala soadong inganan na asing di parmianan nasida. Lukas 2 ayat 8 sahat sia. Jadi adong mamar borngin di ladang na di sini akka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida jalamar sinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situtuma. Lukas 2 ayat 10-11. Alai di dok suruh-suruhnya tunasida. Unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang do hubuan tuhamuna. Persaulian ni sadok bangsoi. Ai nang tubuh do di hamu sabor nginon di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 12-13. Onma partindadaan dihamu, poso-poso do dapoton muna, na binorhos peak di pagagatan. Jalato puma adong dongan di suruh-suruani torop akka parangan parbanua gijang, dipuji nasida do debata mandok. Lukas 2 ayat 14 saat rodi 15. Hasangapon mari debata di gijang, dame madi tanoon, dia kajol mahalomuani. Jala dina lawi akka suruh-suruani, sian nasida do pak gijang. Masifat dohan ma akka parmahani. Beta ma tuhit dem, taida mana masaon, napi na botohon ni Tuhani itu hita. Lukas 2 ayat 16-17. Jadi hadopma nasida lahotusi, gabe jupangsa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi na peak di panggagatani. Asa dung di ida, di bari tahun nasida ma boa-boa, naung di hatahon tu nasida taring otu dak danaki. Lukas 2 ayat 10 sia. Jadi sudena upegesa longang bedo siala nani atoni akaparmani tu nasida. Ia si Maria di peok do hatai sude jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Lukas 2 ayat 20.
mulak do akka parmahani, dipasangap jala dipapuji-puji do debata alani sasude nabi negena jala nadi ida nasida, songon naong dihatahoni tu nasida. Lukas 2 ayat 22. Asadunggok akka ari pangyasan nasida mangihuton patik ni si Musa dibuan nasida maibana tu huta Jerusalem pasahaton ibana tu Tuhani. Kolose 1 ayat 12. Madok moliate mahamu diamai naung pelahon hamu majalo tohap na dibagasan hati uroni siteano ni akan nama dia. Kolose 1 ayat 10. Ainunga di rorohita siang gonggoman haholomoni jala di pausat hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Kolose 1 ayat 14. Di bagasan ibana do adong dihita halwaoni ima hasasaan ni akka dosa. Kolose 1 ayat 15. Ibana do sumani debata naso taridai naparjolo tubuh sian nasa natinoppa. Kolose 1 ayat 16. Ay marhiti sian ibana do ditop pasalhuma na adong di banua gijang dohok na di banua tangaw na tarida dohok na satarida akka habangsa akka harajaon akka gonggoman akka parhuason saluhukna doi ditoppa marhiti-hiti ibana jala marhapatean tu ibana. Filipi 2 ayat 7. Dirumari do dirina jala disolukon rupani hatoban gabe sumat tu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana. Filipi 2 ayat 8. Dipatutoru do dirina nagabi pangului do ibana paima mate ola tung mate tarsilang. Filipi 2 ayat sia. Alani do dipati bode bata ibana jala di basa-basa untuk ibana goarna sumurung asa nasa goar. Filipi 2 ayat 10. Asa somba tu goar ni Yesus nasaon ulu nitot na di banua gijangi dohot na di tano nang na di toru ni tano. Filipi 2 ayat 10 sada. Jala asa nasa namar suara marhatopoton Yesus Kristus do Tuhan bahen kasangapon di debata ama. Yohanes 2 ayat 10. Ay sungunod do holong ni rohan ni debata di portibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganuk na porsea di ibana asa hangoluan na saliling ni leling na di ibana. Marende Mahita. Di borgina badia humido pirdo dobita di sini di borgini do tubuh si
Palua, di Pagagatan, di Betlehemi. Pontibion, Dangol Gokha Olomo, Marida Sonda, di Tuhatai. Liturgi palimahon. Haduaon sian hadu tubuh ni Yesus. Dungi dohonon ni Raja Ima tu akan dan siamun nai. Roh mahamu akan api nasupasu ni damang. Tian hamu mahana jaun ni pinature di hamu. Sian haujak ni hasiang anon. Tabegema liturgi palimahon. Matius 5 ayat 3. Martua mana bagus tolli ay dinasida do harajaon banua gijangi. Matius 5 ayat 6. Martua mana mauas male mida hati goran. Ay si pa bosurod do nasida. Matius 5 ayat 7. Martua mana asiroha ay sia-sian donasida. Matius 5 ayat 8 songono malidok. Martua ma paroha na yes ay idaw nasida do debata. Matius 5 ayat 10 tolu. Hamudo sirani tanoon. Alai molutungga bihabar sirai. Ahama bahenon pasipon. Datung nahasea bi. Si bolokonoton nama tu balian asa didegei halak. Matius 5 ayat 14. Hamudo panodang ni Portibion dang terbahen sosai patar huta na di atas ni duluk. Matius 5 ayat 15. Dan dihukupon hala apang tu palito na ginalahanna. Tugijang ni papalito do dibahen asa disodangi caluhut na dijabui. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Marende Mahita. Ulinai
sude malas iroha ala nau songgo arajau nai kuriari riadoro masoma mabuji raja nasun sarabi Taulo pema hatu tubuh ni Yesus si paluai. Ariodo na jidadihon ni Jehovah. Marolopolop jalaman las ni roha mahita disi. Ale Jehovah sai manupak maho. Ale Jehovah sai homa mabahen majadi. Pinasupasuma na rom marite-hite goar ni Jehovah. Dohot hupasu-pasu mahamu akan nasian bagas ni Jehovah. Tapi gima liturgi na paunopon. Pangukapot 2 ayat 10c. Sai burju maho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tupal hangoluani. Pangukapon 3 ayat 10. Aidiradoti hodo hata habengeton nasian au. Au pe ramotaku maho di ari pangunjunan nanaeng ro tuliat portibion mangunjuni akana mangingani tanoon. Pangukapon 3 ayat 12. Bahenok kuma namonangi gabetiang di joro ni debataku. Nasotu pabe ibana ruar siani. Jala surat tonok kuma tu ibana goar ni debataku. Dohot goar ni hutani debataku. Ima Jerusalem naibarui. Natuat sian banua gijang sian debataku. Nang goarhu naibarui. Pangukapot 3 ayat 22. Ditangi homa marpinggol na marpinggol mana didok nitodi tuaka huria. Pangukapot 2 ayat 1. Dungi hidama banua gijang nai barui do tano nai baru. Ainunga salpu banua gijang na parjolo do tano na parjolo lautibe nang adongbe. Pangukapon 21 ayat 6. Laos didokma tu au nunga saut au do parjolo jala parpudi bonana jala ujungna lehonokuma tu namaua sian mual aik hanguluani sopola tu horon. Pangukapon 22 ayat 7. Idama girado auro mertua ma na mangaraduti akahata panurangon na di bagasan bukuon. Pangukapon 3 ayat 10 sada. Magira maahuro tiop manadiho
unang adong na membuat tupalmi. Pangukapon 21 ayat 5. Dungi didokna hudul di bahabang saima, idama saluhutna dohu paimbaru. Jadi didokma suraton mai, ai haposan do akka hataon jalana siton. Pangkapon 22 ayat 12. Idama girama auro buano kuma upa sileonon tuganup hobar tuna niulana. Pangukapo bidu 22 ayat 10 itu. Jadi di doktor di dohot orwani romaho las dohonon nina ubegesa romaho saya Roma nama uas di jalon lagi rohaima aek hangoluani dalam basa-basa. Pangukapon 22 ayat 20. Didok ibana nama ketidak konon olo na Roma autibu amen Roma ho ale Tuhan Yesus. Tabegema liturgi ragam bahasa. Yohanes 2 ayat 10 bahasa Indonesia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bahasa Batak Toba. Esongonodo holong ni rohan ni debata tutu portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asaw nang mago ganup na persea tu ibana. Alay asadapotan hangoluan si saleleng ni leleng na. Amen. Bahasa Karo. Sabab bagai pakelingi debata doni endah. Make iberekena anak nasi tonggal. Gela ora bene isi petik sitikman bana tapi gela dan kegeluhannya si tuhu sila ekerin. Amin. Bahasa Batak Simalungun. Aisonondo holong ni uhur ni naibata bani duniaon. Pola do anak ni nasasadain iberehon. Asa ulang magou ganupan na porsaya bani. Tapi ya sedapotan hanguluan nasa dokahni bani. Amin. Bahasa Batak Papak, kumirna bagen ngoleleng ni debata mendahiken portibien, pelango anakna sisada sadai ibeneken, asa ulang mago genep sinaporseami ibana, asa hangoluan sadeka-deka nami ibana. Amin. Bahasa Batak Angkola. Allah holong ni rohani debata mida portibion, jala dilehon ya anak nasasadai, asa unang mago manang na isen na porsea di ibana. Alai asa dapotan hanguluan si saleleng ni leleng na. Amin. Bahasa Inggris. For God so loves the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Amen. Bahasa Jawa. Awet enden
Allah enggone ngasihi marang jagat. Iku ganti kang putro ontang anting supaya saben wong percaya marang pajegene urip endeu nana urip langgeng. Amin. Bahasa Manado. Memang tayo to nanawo opong-opong ni dunia, ya karya mericane opong rintena, asa unang pairdan ubayana percaya nia-nia, tai biras karenganan akad kauro-uro. Amin. Bahasa Minang. Karena Allah menasihi duniaku, sehingga dikaruniakannya nong tunggal tu, sida asasyo non percaya indah kon binasa, melainkan hidup selama-lamanya. Amin. Sinondang hatiuron naboi taida marhite lilinon naeng paingoton ganup huriana tarlumobi akka parhalado dohot ruas ni HKBP Sutoyo asama noktong patarai parhon sondang hamuliaon ni debata marhite parsaoran si ganup ari huhut patauhon huriai lau paholang ngolu sian haholomon tu sandok portipion. Solois septo. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Kami panggilkan Abang Pendeta Rezot untuk penyerahan lilin. Lay the world Ketua Panitia Natal, Ketua Dewan Koinonia, till he appeared, Ketua and the Seksi soul felt its worth. Ketua Seksi Paropuan, A thrill Ketua Seksi Lansia, of hope. Utusan Remaja Naposo, World rejoices, Utusan for Situa Besiun, Abang Situa Ariano Siturus, breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Fall on your knees.
was born. Oh, night divine, oh night, oh night divine, oh night divine, oh night, oh night divine. Amang Inang, mari kita jongjong mahita. Sambil lilinnya dinyalakan, kita nyanyikan UND nomor 54. Panitia tolong kasih lilin. Angkat lilinnya. Angkat lilinnya. Semakin tinggi kita angkat lilinnya, semakin tinggi. Sambil kita goyang lilinnya. Siang
hudul mahita manginang. Marende Mahita. Tapasada marohata martang yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Selamat Natal marihita saluhut na. Molo tabereng acara natatiup turpuk jamita di pesta Natal tadio bason di partorido di baen unang itorlau rohata tu angka na adong na disuhi-suhi sebelah kanani ay gabi tu sido huida tapar rohahon gabi umingotad dohita di angka na disuhi-suhi na sebelah kanani alani fokus majolohita tu tema Natal bersama dihita di Bornginon ima natar surat di Matius biddu sada ayat 20 sada sahatu ayat napa 20 ton songonon ma didok disi tumubuhon anak maibana Jesus do guarna bahenonmu ay paluon na do bangsona sian akka dosa na sidabe masa pesude nai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirang na namadok idahamuma gabi-gabi do na merbajui tubuhan anak maibana jala baheno do guarna Immanuel lapatanna dongatama debata. Jadi dung tarsunggul si Joseph diului mahata ni suru-suruan ni Tuhani saut ma dialap na niuli nai isido sahakna. Dihita saluhutna na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus turpukoddo nagabi jamita annon di pesta Natal umum tanggal 24 Bodari. Alai nang pesongoni jamita diobason naeng marsaringar di tonga-tongata. Marhite-hite haroroni debata
di palua do ganup nasa bagas. Dihita saluhutna na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus tumubuhan anak ma si Maria. Jesus do guar ni na tinubuhon nai. Molo tabering sian silsilah. Molo tabering sian urutan. Ternyata 10 pak sudut ma mulai sian si Abraham sahatu si Daud. 10 pak sudut ma sian si Daud sahatu habuang Babel. Jala 10 pak sudut ma sian habuangan Babel sahatu haroroni manang hatu tubuh ni Yesus Kristus. Jala molo hita runut muse saotik bahwa si Joseph dohot si Maria nasida sama-sama sian poparan ni si Daud, berasal dari keturunan Daud. Jalan molo tabering nakin 10 pak sudut ma sian si Daud sahatu habuangan Babel, jala 10 pak sudut sian habuangan Babel sahatu hatu tubuh ni Kristus. Berarti adong 20 sudut. Mulai sian si Daud sahatu hatu tubuh ni Yesus Kristus. Jala molo tabering muse sian latar belakang sejarah. Mulai dari kitab Perjanjian Lama, Maleaki, sahatu hatu tubuh ni Yesus Kristus ada kurang lebih 400 tahun. Jala di rentang waktu 400 tahun ni saihirana so dipakulingi debatado bangso nai. Dalam rentang waktu 400 tahun Allah seolah-olah diam, Allah seolah-olah tidak berbicara, tidak ada nubuatan dalam rentang waktu 400 tahun tersebut sebelum Yesus lahir. Ido ubaina dang piga nangeh bolo bahasanya ka naposo tidak ngeh dang lao rohana tu Yesus nasorangi ala nunga liling di baga-bagahon karena sudah lama nubuatan itu sehingga mereka tanda kutip ada sedikit kejenuhan, kebosanan di dalam menantikan kelahiran Yesus Kristus itu. Jala hatu tubuh ni Yesus Kristus dang kebetulan nih. Jala dang dos hasosorang manang hatu tubuh ni Yesus Kristus doho jolma. Ido ubaina unang pola doho tak kita madok di tiki Natal selama ulang tahun Yesus unang pola doho tak kita madok songoni. Ay ngagudang nalatah madok selama ulang tahun Yesus ina di masa Natal. Dang dus hatu tubuh ni jolma dohot hatu tubuh ni Yesus. Puasa dang dus. Ay molo jolma sorang tupur tibion jolma do nama baen guarna. Ketika anak lahir di tengah-tengah dunia ini, nama baik guarna, anggodang na torasna, opungna, anggodang na boruna tulangna, keluarga, aledak ya dong mantan mabaik guarni, ya nakon nati. Imadah mantakku do mabaik guarnion inadak yai. Allah yang ku Yesus, yang menamai dia Yesus bukanlah Yusuf dan Maria. Dak si Joseph doh si Maria mabaik warni dak danaki nasorangi Yesus si Yesus. Alai di batado marhite-hite suruanna. Napaduahon dang dos hasosorang ni Yesus dohot hasosorang ni jolma. Alaniang hadang dos.
Yesus lahir bukan dari hubungan biologis, alai yang dikandung dari Roh Kudus, nagabi-gabian siantod di perbadia do. Jala molo manatap hita musena kin marhite hite turpuk Matius sada ayat 21 sahatu ayat 24. Ima suara ni debata marhite hite suru-suruanna rotu pernipian ni si Joseph. Allah berbicara kepada Yusuf melalui malaikatnya dalam mimpi. Rasudedo hita hiamar nipi. Dangadong dope ajaran na jelas memang taringok kunipi. Alai buido dipakai debata pernipioni. Gabedalanna menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya. Jala di bagasan nguluni si Joseph, dia galau. Gelisah do ibana, hinorhon ni naung gabi-gabian si Maria. Jala di hati dakon Alkitab. Alkitab menyaksikan bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Nabonar do ibana. Iboto ibana do dia batas-batas di pardonganon. Iboto ibana do batas-batas ni hubungan. Jala natarguar oroad dope pada saati si Maria gelisah ibana ay pitur gabi-gabian si Mariai gelisah ibana, dia berada di dalam dilema. Saya hira namang alang buah si malakama ibana, dimakan mati ayah, tak dimakan mati ibu. Gelisah ibana, molo dibuat ibana si Mariai. Dipakai ibana logikana, jika aku mengambil Maria, bahwa bayi yang ada dalam kandungannya bukanlah dari benihku, dan siat dagikui. Alai moloso dibuat ibana, maralo nang turohana, dan tiga ibana pailahon. Dia tidak mau mempermalukan, dan ngolo ibana paurakon si Mariai. Ay diboto ibana do, nahona uhum do, molo masa si songoni di tonga-tonga ni bangso Israel. Nahona uhum do si Maria, nang dohot ibana, molo tung diulahon nasida nasodinggani. Dia tahu, alanido bena di bagasan kegelisahan do ibana. Di bagasan ganggu ni roha do ibana. Dan adong solusi dipikir ibana asing ni sip-sip meninggalhon si Mariai. Dan di dalam kegelisahannya, di dalam kegalauannya, Roma suara ni debata. Marhite-hite suru-suruanna patubegehon padohan sakap ni debata idon napapos rohana. Yusuf mendengar suara Tuhan melalui malaikat. Ditangihoni mana padohan ni debatai. Nangpe di bagasan pernipion. Ternyata suara Tuhan itu, janji Tuhan itu, itulah yang meneguhkan hatinya. Hatani debataido napaposon rohani si Yusuf. Posdoro hatta di hatani debata. Apakah firman Tuhan, apakah suara Tuhan itu bisa meneguhkan kita saat ini?
alai marhiti-hiti turpukun. Pos doroha, yakin do si Joseph di hata ni debatai. Jala molo tabiring di partikian noengon. Ahama rumang ni suara ni debata napapos sorohata. Dia do rumang ni hata ni debata napapos sorohata. Gudang na taadupi di Portibion. Banyak kegelisahan kita saat ini. Gudang ganggu ni rohata di obason. Alay nagabi suku-sukun. Marhiti-hiti turpukon. Aha mahata ni debata napapos rohata. Nakid didok. Immanuel. Sian hata Emmanu dan El. Emmanu lapatanna bersama-sama. Rab itu lapatan ni Emmanu. Dungi adong mamuse hata El. El artinya Tuhan. Emmanuel berasal dari kata bersama-sama dengan Tuhan. Dan tak terjemahu manuaingi Tuhan beserta kita. Jala rumang ni suara ni debatan apa posorohatan waing terlumubi tuak kaama. Unak ko mabiar inna nakitu si Josepi. Jangan takut. Terlumubi tuak kaama. Unak ko tahuton, jangan ganggu roham, unak ko gelisa, papos roham. Adonggo debata narap dohoto. Tuhan bersama-sama dengan kita dan kita juga ada di dalam Tuhan. Ido lapatan ni Immanuel. Ido rumang ni suara ni debata di tonga-tongata terlumubi tuak kaama. Jala mulu tabirin nakin di perdalanan ni ngulu ni si Maria. Maria dia melahirkan bayi yang disebut dengan nama Yesus. Nama lapatan doi. Molo di tonga-tonga ni keluarga. Ina perempuan ni naing mapasorakon. Melahirkan keselamatan. Pasorakon haluaon. Ido ina di tonga-tonga ni keluarga. Jala malua do keluarga sian hapugoson. Selamat do keluarga sian hapugoson. Molo ina maniup parhepengon itu tehe. Molo ina nagabi bendahara di tonga-tonga ni keluarga. Selamat do parhepengon ni keluargai. Ternyata perempuan melahirkan keselamatan di tengah-tengah keluarganya. Ale belum bersepeda motor belum tentu inon mendatangkan keselamatan kan itu. Ai sipata hola ni mana do Tuhan itu nama boto adiga ni mana belok adiga ni mana lurus. Dihita saluhna nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Marhiti-hiti hata ni debata di Bornginon. Ternyata Allah melibatkan keluarga untuk membawa keselamatan. Ale dada holan keselamatan, dada holan haluaun ditikin waing. Ale dohok do haluaun ditikin namangihut. Keselamatan di masa yang akan datang. Puasa mapun haluaun ditikin namangihut. Ay molo tatangihon hata ni debata. Molo tabigi suara ni debata. Molo tahanguluhon padohan ni debata. Anak-anak kita, generasi yang akan datang, mereka juga akan mendapatkan keselamatan. Jika kita saat ini merawat ciptaan Tuhan, jika kita saat ini menjaga kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Tuhan,
maka itu akan terwariskan secara turun-temurun. Molo tabering nakin di kronologis haso seorang ni Yesus Kristus. Sekalipun awalnya tidak berjalan dengan baik, seperti Yusuf yang ingin meninggalkan Maria secara diam-diam, namun hatinya diteguhkan oleh Tuhan melalui malaikatnya. Nah yang ditadikon ibana donian nakin si Maria alai di papos de bataro hani si Joseph. Alani ido bena dohonot tama marhiti-hiti turpukon mendengar suara Tuhan berbicara akan mengurungkan niat kita untuk mempermalukan orang lain. Ketika kita mendengar Tuhan berbicara, maka kita akan mengurungkan niat untuk lari dari tanggung jawab. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, maka itu akan mengurungkan niat kita untuk menyalahkan orang lain. Itulah salah satu bentuk keselamatan yang diberikan Tuhan melalui kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah keluarga. Dihita saluhutna nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Gudang waing krisis di tonga-tonga ni rumah tangga ni halak Kristen. Banyak krisis yang terjadi. Dia mai dak kabilang kita. Ada perceraian. Ada judi online dan judi offline. Ada pinjaman online dan pinjaman offline. Adong KDRT. Adong narkoba, adong hedonisme, bahkan pergeseran budaya masa don waing di tonga-tonga ni ngulu ni halak Kristen terlumubi halak Batak. Ada pergeseran budaya. Aina julu molo dilicingi natora si anak konna dak pola buhay. Ise mahita na sohya dilicing na julu akan na marumur terlungowi 50 tahun tu gijang noeng manang 40 tahun tu gijang pasti do dilicing jumolo do didok ngamanga pinahan sian na manukuk kita ngamanga ko inna ale coba jo noeng ilicing dak danak KDRT ngain na kekerasan terhadap anak ngain na. Terlepas dari plus minus, tapi pergeseran budaya itu sudah terjadi saat ini. Dia mamuse, aina julu, molo leleng mulak yanak kot tujabu, hola batu donatorasi i kamarna, inna ngamabiya riba. Molo leleng mulak tujabu ngajat tungon iba ale coba jon waing ibay songoni bapak batuk ya di komik saja pak ingin na dan ya tusi ngamarara si malolong ni natoras niba na julu nga tahu to niba nga mabiar ale waing pakai insto aja pak ngain na ada pergeseran budaya alani bui doaka krisis-krisis di tonga-tonga ni keluarga nuaing mabuan hasisiga ni rumah tangga broken home alani di pesta Natal tadi obason di nasorang Kristus di tonga-tonga ni rumah tangga di tonga-tonga ni keluarga naik kita makohom merenung huhut martangiang merasakan makilalahon haroro ni Tuhani paswakon huhut patugu rohata pabua uli jala denggado ujung ni parsorion ni halak na porsia di ibana
akan indah pada waktunya, akan indah pada akhirnya. Segala pergumulan rumah tangga, jika kita percaya, jika kita yakin, jika kita bersama-sama dengan Dia. Alani songon subtema, setiap keluarga menyambut kehadiran Yesus Kristus dengan sukacita dan damai. Marlas ni roha mahita, di bagasa dame, tajakkom ma ibana, dame ma di portibion, hasangapon ma di debata. Amin martangiang mahita. Mauliate ma Tuhan, dinaung sorak ko di tonga-tonga ni portibion. Sorang doho Tuhan, di huta Betlehem, nadau naholang siak kami. Alay di namarningot kami di haso sorang mi. Sorang donakko di bagasan ate-ate ng pikiran nami. Sorang donakko di tonga-tonga ni keluarga nami. Mabuan haluaon, mabuan las ni roha, mabuan dami. Hujak ko kami matuhan, haso sorang mi. Napaluaho kami siyan gulmi ni akka parsoryon. Papos rohanami, Immanuel, hodo na madongani hami. Nadonganamu dohami, diragam niya kaulaw nami si ganupari. Nadonganamu dohami, dinalaho mga mudihon, bagas nami marsada-sada, ato ngali Tuhan, tang tarpatupahami, molusian hadiryon nami, molusian pikiran nami. Songon si Joseph, di na mga sahon pikiran na, mga sahon guguna, mga sahon parbinutuan na naing duta di konon na. Si Mariay, naung gabi-gabian siya tod di parbadia. Alay marhiti-hiti hatami, marhiti-hiti, naung di patuguho rohana, gabi pos rohana. Ima nang namian, di ngulu nami marsada-sada, nang ngulu keluarga nami. Di partikianot Tuhan, upake kami ma, di nama mestahon Natal bersama Huriam HKBP Sutoyoon. Urimangi kami mabalga ni pabahenami, nang di tonga-tonga ni Huriam HKBP Sutoyoon. Naung madongani, marguguyhon mga ramuti, sadok pangula ni Huria, nang ruas ni Huria petahe. Tuhan, diragam niya kasih hirimon nami, di pesta Natalon, asi maroham, patulus may tumibu, asa marlas ni roha hami, marulup-ulup tod dinami, dinalaw manumunomu harorom. Ali Jahuba, diakadu sa pangalasyon nami nagudangi, salpuhon masaluhut na, asa tamahami majalo pasu-pasun. Di bagasan guarnianak mo Tuhan Jesus Kristus, jalo uluy ma tangiang pangiduan namyon. Amen. Tapasahat ma piliata huhut marede.
Ale di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroruan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat kami masian na nilihon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon muli tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi Tuhan. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rapita mangido di tangiang alea manami. Alea manami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarn, say Roma harajaonmu, say saut malomon ni roham di banua tongon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hangoduan siapari. Sesa madosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodona puna harajaon. Di hasangapon sa leleng ni lelengna. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasarhom madamena tutodim. Amin. Amin, amin, amin. Shalom, selamat Natal madihita salutna. Cek. Abang Inang kita sambil bersalaman mengucapkan selamat hari Natal. We wish you a Merry Christmas. Sambil kiri kanannya sambil mengatakan selamat hari Natal. Kita nyanyikan We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Lagi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Lagi. Selamat. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Iya. Luar biasa. Abang Inang, waktu masih panjang. Kita ada door prize. Tolong buku acara yang dipegang masing-masing. Masih dipegang enggak? Masih dipegang enggak? Soalnya kupon door prize-nya ada di situ. Nah, Paroha BT. Unang mula Jo. Udang naik ke hadiah-hadiah si Leoneta. Baik, Laya Payung. Iya, baik. Kita bersuka cita ya. Luar biasa ya. Penuh semua. Di atas juga ada, di atas. Luar biasa ini. Iya, kita minta untuk kita semuanya seperti biasa ya. Banyak artis yang memberikan hiburan, lagu-lagu rohani.
artisnya internal, artis HKBP Sutoyo yang tidak kalah penampilan nanti dengan artis profesional. Baik. Iya, baik. Ya, ini kita tidak usah berlama-lama ya. Baik, kami panggilkan dulu adik-adik kami dari KFC, Kids for Christ. Luar biasa, sudah jam segini mereka masih setia untuk bersama-sama dengan kita. Nah Pak Sebelum tolong ini kursi yang di depan minta mohon bantuannya supaya digeser. Adik-adik kami Kids for Christ. NH ini meja coba digeser ke samping aja. Abang Inang kita boleh tetap duduk, kita mau saksikan penampilan dari adik-adik dari sekolah minggu. Kids for Christ. Perlengkapan mic-nya tolong, iya itu meja digeser aja ke samping sana. Iya, sama kursinya sekaligus. Kepada perlengkapan tolong stand mic untuk vokal group nanti, untuk penyanyi juga. Untuk adik-adik kita, Kids for Choir. Kids for Christ. Hadirin sekalian, ini dia Kids for Christ. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat anak-anak kita. Mana tepukannya? Kurang keras. Lebih keras lagi. Anak-anak supaya semangat. Selamat. Iya, sambil Kids for Christ standby atau lagi persiapan bagi vokal grup Jati Bening Boys dan Ina Maria yang mini swan, tolong dikoordinasikan dengan operator untuk mini swannya ya, nanti biar tidak lama kita. Cek. Cek. Tolong kepada perlengkapan, nanti tolong disiapkan mic-nya dan stand mic-nya. Paling tidak nangkap suara anak-anak dan vokal grup yang lainnya. Baik, disudehi tak, tapa Roma kaya anak kota, neng marede. Unang mariswa ngaloja lagi latihan. Tapa hohom majo. Fokus maju tujolo. Fokus, fokus, fokus. Ya bagi ibu-ibu atau anak-anak yang di belakang yang masih berdiri silakan ambil tempat duduk. Biar rapi kelihatannya. Biar tidak seperti pasar silakan duduk. Duduk. Iya, iya. Duduk kita ya, duduk. Nanti ada videonya kok, ada dokumentasi dari gereja, dari panitia. Ya biar kelihatan.
Luar biasa ya. Yang kedua, udah capek aku ngajarin ini ya, coba dilihat. Iya, luar biasa. Tepuk tangan sekali memang ini. Cok anak ketop. Luar biasa ya. Kids for Christ, AKBP Suntoyo. Terima kasih adik-adik semuanya. Merry Christmas ya. Iya, Bang. Adik-adik, selamat Natal. Iya, Mang. Selamat Natal, Mang. Ya. Luar Makin biasa. sukses. Iya. Hebat. Bagaimana penampilan anak-anak kita? Bagus nggak? Jawab dong yang benar. Bagus nggak? Kalau bagus coba beri tepuk tangan yang meriah.
Idea dong, dan seimbang jawaban doh tepuk tangan. Ale to emak. Oke. Lanjut bang. Ya, coba kita ambil dulu surprise sesi pertama. 10 nomor langsung. Inang pendeta langsung cabut Inang. Inang pendeta yang narik. 10 nomor ini. Coba diperhatikan ya. Buku acaranya ya. Langsung 10 nomor ini. Hadiahnya banyak. Ada 40-an. Betul, 40 hadiah. Nomor door prize-nya itu diperhatikan di buku acara paling kanan atas. Nomor 163. 163 sekali. Ada? Maju ke depan. Ada? Maju ke depan. Ayo. 163. Ayo. Kita cepat. Oke. Kemudian 379. Langsung dikasih hadiahnya, langsung hadiahnya. 379. Ada? 379 sekali. 2 kali. Enggak usah. 3 kali ganti. 324. 324 sekali. Ada, maju. 324 ada. Maju. Yang kencang larinya, yang kencang. 324. Coba deh. Jangan lemas-lemas. Coba dicek. Lari. Kemudian 122. 122 sekali. 2 kali. Ada. 122 ada. Coba diperhatikan ya. Oke, lanjut. 119. 119. Ayo sini lah, cepat. 308. 308 ada? 308 ada? 7 tangan. Oke, maju. Sudah 5. Ayo. 120. 119 dong. 119 ya. Ya, ada di sana. 120. Sini. Tobing soko. Ada? 120 sekali. 120 2 kali. Oke. 308. 120 3 kali ganti. 064. 064 sekali. 064 2 kali. Ada. Maju. 064. Sudah 6 ya. 011. 011. 011. Oke, ada ke sana. Toh. Ada 011. Dapat hadiah. Sini. Cepat. Yo. Wih, anggota kids Kepsi. Ya. Ini tadi suara yang lantang itu. Oke, ada ke sana. Sudah 8, 2 lagi. 110. 110 ada? Oke, ada. Maju. 1 lagi. Putaran pertama ini ya. 071. 071. Ada? 071 ada? Maju. Ayo turun. Ayo. 071. Ayo. Pinasa matu ke panitia pasang tok ke dia nak. Ya. Ayo 071. Ini handphone jadul. Semoga berbahagia menerimanya ya. Handphone jadul ini. Iya. Senyum ya, senyum. Bagaimana Jati Bening Boys? Siap nggak Jati Bening Boys? Where are you? Jati Bening Boys adakah? Siap? Gimana musiknya Nang? Siap? Habis ini tampil Jati Bening Boys. Terakhir coba lihat nomornya Mang, itu adik-adik itu. Benar gak? Udah benar tadi. Ya, siap-siap juga nanti dari Ina Maria ya, setelah Jati Bening Boys ya. Gimana? Mana yang lebih yang lebih siap? Apakah Ina Maria lebih siap daripada Jati Bening Boys? Maria. Musiknya udah disiapkan Maria dulu sesuai dengan ini. Maria. Iya, Oke. Maria. Siap, ketua silakan 10. duduk. Baik. Terima kasih Pak Ketua. Selamat memakai mete.
Iya. Oke, silakan Silakan kembali. duduk. Jangan, ini masih banyak hadiahnya. Belum hadiah utama ini. Silakan duduk. Belum hadiah utama. Ini masih hadiah pembuka ini. Hah? Oke. Hadiah utama kita ada 8. Tapi sebelum 8 masih ada nanti 3 sesi lagi 10, 10, 10. Nah, jadi masih ada beberapa termin lagi kita. Baik, bagaimana dengan Ina Maria? Sudah siap? Siap. Payung. Pastikan. Ya, baik, sedikit saya sampaikan cerita tentang Maria ini. Saya sampai keringat dingin mengajari. Tapi kita lihatlah nanti hasilnya ya. Tapi kalau menurut saya nilai mereka itu 99,9. Menurut saya, nggak tahu menurut kita. Silakan kepada Ina Maria yang cantik-cantik. Waktu dan tempat kami persilakan. Kepada perlengkapan tolong disiapkan mic-nya. Untuk musik, perhatikan saya untuk keseimbangannya, balancingnya. Silakan, beri tepuk tangan yang meriah kepada mereka ini. Omat tong gimana?
Luar biasa. Saya seperti mendengarkan seperti HDW tabegi molo hutauruk sister. Hera songon hutauruk sister hubereng ina Marion. Ada lah si payungi. Kalau aku bilang Lex Trio. Lex Trio ya. Yang dari Ambon. Betul, betul. Iya. Icatak mau. Melodongan non acara di Sutoyo. Ina Maria sudah siap. Minta nanti nomor teleponnya ya Kak ya. Kami mau order nanti karena Natal kami lagi. Oke, kita lanjut dulu. Door prize sesi kedua 10 nomor. Silakan perhatikan lagi. Nomornya masing-masing. Perhatikan nomornya di buku acaranya itu. Jangan sampai kelewatan. Ini handphone semua. Bendahara Huria mau Bendahara Huria. Yang itu ketua panitia itu bereng. Bendahara Huria cuma cabut. 10 nomor, 10 nomor. Diperhatikan ya nomornya ya. Iya Bang. Oke. 476. 476 sekali. Ada? 476 2 kali. 476 3 kali, ganti, tidak ada. Gerak cepat. 066. 066 sekali. Ada? 066. Ada? Tujuh nang, 066. 1 kali. 363. 363. 363 sekali. Ada? Maju nang. 2. 095. 095. 1 kali 095. Oke, ada. Iya. 2 kali 095. 3 kali tidak ada, ganti. 389 sekali. 389. 2 kali. 389. 3 kali. Tidak ada, langsung kita ganti. 318. Ada? Ke depan, ada 318. Si Dewi. 126. 126 sekali. 126. 2 kali. Oke, Bang. 126. Oke, hadap sana. 3 kali, tidak ada, ganti. 034. 034 sekali. 034. Ada sekali. 2 kali 034. 3 kali, tidak ada. 238. 238 sekali. Ada? Ya ke depan layar Robert. Masih 5 ya, 5 lagi nih. Lampunya kenapa nih, Mak? Lampunya dinyalain dong. Kan lagu Malam Kudus. 026. Jadi gelap. 026 sekali. 026 2 kali. Ada. Hati-hati nang, harus jatuh. 227. Tujuh lo. Oke. 458. Orang kasih choir tidak ada yang dapat. 458. Ya ke depan. 45 balu. Peran 45 balu. Nah 245 balu. Amang nak nomor 3 Mang. Amang setabunan nomor 3 rek Mang. 428. Ini 458. 227. 227. 458. Ini 458 ini. Iya, 458. Amang setabunan 42 walu amang teh. On 45 walu do Mang. Dua lagi. 410. 410 sekali. 410. 2 kali. 410. 3 kali. Ganti. 2 lagi kita yang mau ambil.
468. 468 sekali. Ada, langsung 7 loh, langsung satu lagi nih. Ya. Ada, satu lagi. Mati lepur. 156. 156 sekali. Ada. Udah pas 10 ya? Udah pas 10, ya. Ya, langsung dibantu. Pendahara Huria Pasahaton. Habis ini sesi ketiga 8 hadiah. Berikutnya 5. Molo ngasa makin oti hadiahnya berarti hadiahnya makin harga kan, makin tenggan. Jadi undang mulak kita. Oke, kita cepat. Bagaimana dengan Jati Bening Boys? Are you ready? Siap? Habis ini ya inangnya. Bagaimana dengan trio Perhalado? Siap nggak? Semoga bersuka cita menerima hadiahnya ya. Itu handphone yang harga mahal itu. Ya, perlu kami sampaikan, artis-artis yang menghibur kita malam ini semuanya artis yang spektakuler. Ada lagi nanti yang luar biasa, ada 3 orang sintua. Pasti semualah kita kenal, tapi saya tidak sebutkan siapa sintua yang bertiga itu. Karena mereka sudah 3 bulan dalam kurungan belajar lagunya. Ya, supaya mereka tampil dengan baik nanti. Tapi nanti saya sebutkan siapa-siapa orangnya. Sesi foto, ya. Untuk ke Jati Bening Voice. Oke, silakan. Ini pun tidak kalah cantik-cantiknya. Ya, baik. Apakah ibu-ibu sudah siap? Sudah siap dengan senyumannya? Berjalanlah ke depan. Baik, kita beri tepuk tangan kepada Jati Bening Voice. When time ago in Bethlehem, so the Holy Bibles. Ya, ini dia Jati Bening Voice. Lengkap dengan kostumnya yang berwarna-warni. Iya, jadi dihita sama Jati Bening Voice. Asasona keren ini nak di Vibe Voice. Molo bahasa Bataknya Bapak Robuan Jati Bening, terima. Lucy.
Iya, terima kasih ya Ibu cantik luar biasa memang. Aku heran agak lain memang ya. Iya. Ini beda-beda tipis dengan Ina Maria tadi nih, Iya, Lai Payung. yang pasti sama-sama Ina lah. Iya, vokalnya seperti Lex Trio juga ini. Tapi ini menjadi catatan juga untuk acara-acara berikutnya ya, kepada yang muda-muda seperti saya ini, jangan mau kalah. Dipersiapkan ya. Tadi itu luar biasa loh. Saya sukacita mendengarnya ya. Betul. Baik, lanjut Baik. Pak. Oke, kita masuk lagi ke door prize. 8 kupon, 8 nomor. Ya, 8 nomor kita coba nih. Coba bendahara panitia dulu. Dicek lagi nomornya ya. Setelah sesi sekarang, kita masih ada 2 sesi untuk door prize lagi. Belum hadiah utama ini. Ya. Hadiah utamanya ini loh. Diperhatikan ya. 278. 278 sekali ada. Amang Sinurat. Ayo ke depan Amang. Amang Sinurat. 094 sekali, 094 sekali. 094 sekali. 2 kali, 094 ada, maju. 176. 176 sekali. Ada, maju. 325. 274 apa 278? 278. Oh iya. Oke udah. 325. Oh ada ya. Wes si ganteng-ganteng. Ada sana. Dekat sini lah Bu. Ibu dari mana aja sih nggak 087. 087. Ada sekali 087. Ada maju. Ini kayaknya cepat nih. Ya. 101. 101. Ya. Ya ada maju. Berat kayaknya sebelah kanan. Berat. 420. 420. Sekali 420. 2 kali 420. 3 kali ganti. 435. 435 sekali ada. Maju. 450. 450. Ada. Maju. Sudah 8 kah? Satu lagi ya? Satu lagi. Udah pas 8. Oke, molon inang pendita baru gulta mojo, koordinator nama ngaliak ke Diana, koordinator acara. Ini handphone ini ya? Iya. Handphone ini ya, jangan dijual, dipakai. Iya. Siap-siap trio paralado ya, siap-siap trio paralado. Handphone yang sini. Gabar nah. Aduh Bang Indra. Oke. Ya silakan duduk. Oh tunggu foto dulu ya. Inang di tengah-tengah. Iya. Rapat. Iya rapat. Iya. Jangan kelihatan aku. Oke. Jadi sebelum trio Parhalado nampaknya belum standby mereka ini. Jadi Amang Inang di kesempatan perayaan Natalon kita juga mau memberikan suatu bentuk kepedulian atau tanda kasih kepada para koster-koster gereja kita yang sehari-harinya bertugas untuk menjaga kebersihan gereja, menjaga keamanan gereja kita ini. Karena itu kami panggilkan kepada para bapak-bapak security kami. Ya kita beri tepuk tangan kepada security kita, petugas kebersihan dan lain-lain. Iya. Ibu ya. Sini Bu. Dan
Ibu tiri. Lae pane. Tujuh lo buat Rani. Sini sini. Berjajar Upi, gini ke sana. Junet, Mul. Mana? Mana Joshua? Oh gitu ya. Situ mana? Enggak, agak ke tengah, agak ke tengah. Kurang ke tengah. Si Yahya dia. Si Buya. Berjaga nak. Oke. Jadi apanya mana? Sembakonya? Berasnya? Molon, Pandita Resort, do ketua panitia mak. Ini ketua panitia pelaksana. Ketua panitia mana? Ketua panitia. Dongani mak. Lau pasakatun. Baik kamu mahatana. Abang Pandita Resort. Kita beri tepuk tangan dulu kepada petugas kita yang menolong kita selama ini. Kita support mereka biar semangat selalu. Oke. Adok majo sawati ata-ata nih dah. Tunggu. Untuk para ibu dan bapak dan rekan-rekan pihak security. Suaranya kencang Pak. Ini ada bingkisan Natal buat bapak ibu. Semoga dengan diberikannya oleh Amang Pendeta Resort bingkisan Natal ini semakin kebersamaan kita, semakin pelayanan kita, semakin baik ke depannya. Amin. Ya, terima kasih kami ucapkan, semakin rajin, semakin kompak. Amin, naikkan gajinya. Mulai hati. Musik. Foto. Iya, luar biasa ya kepada kakak-kakak yang baik, abang-abang yang baik. Sehat selalu di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Terima kasih. Iya. Door prize kita berapa lagi? Apakah saya panggilkan artis yang sebutkan tadi? Artis ya? Oke, baik. Inilah dia trio Tobing Marbun Nenggolan. Ini adalah Gimana trio tua Barado? kita. Siap gak? Ayo Pak. Amang Sintua E Marbun, Amang Sintua J Tobing, Amang Sintua Nenggolan. Usam mahamu, dia lagi. Ini Pak Tobing, Pak Nenggolan mana? Dihita akak ibu-ibu tolong duduk ya. Tolong. Oke, silakan duduk ya. Silakan duduk. Anggo saraku
molo amang parhalado na tulu jago merede sawer hamu mak. Aku sependa pak molo jago do dah, ale molo jago do nak bola. Ate. Oke. Kita beri tepuk tangan kepada trio Parhalado. Ya, selamat Natal Abang Ina. Ada lagu Natal do peji, lagu Natal majiwak kami. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our Savior's birth. Long lay the road behind our pining till He appeared and the soul that is born. Until on low, the waiting world rejoices, for yonder place a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on that divine, all night when Christ was born. All night He burned, all night He burned. Kita kasih tepuk tangan dulu, luar biasa mereka ini. Singing as a pining till He appeared when the soul that is word. Until of hope, the waiting world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. All night divine, all night when Christ was born.
all night divine. All night, all night Selamat Hari Natal. Lai Payung. Era El Divo ate. El Divo. Terharu aku, Bah. Ternyata kenyataannya nyata mereka bernyanyi. Baru Pak Bulan namang ade. Buah mula sa tahun marende. Oke, jadi luar biasa ya. Tidak pernah lalu ke Visto ya teh. Olatih mak untuk Silakan, partisipasi silakan ya. duduk. Hah? Tabar maju tiket nun. Omang agak bisa be, saya dinain. Siap-siap dah ya. Baik, kita masuk lagi door prize. Ini sebelum hadiah utama ya. Bagaimana kawan-kawan? Olah dipuji, saya dinain jo. Berapa nih? Berapa? 7 ya, 7 ya. Ya door prize. Oke, ya. Oke, mau lo langsung Mama cabut sana nanti satu. Dicek lagi ya nomornya ya. Yo, nomor 380. 380 sekali. Ada, maju. 194. Ada. 194 sekali. 194 2 kali. 194 3 kali. Ganti. Ada 194. Oh maju tuh. 043. 043 sekali. Oh maju masuk. 7 nomor ini. 482. 482 sekali. 482 sekali. 2 kali. 3 kali ganti. 062. 062 sekali. Ada 062. Oh, maju. Ada. 116. 116 sekali. 116 2 kali. 116 3 kali. Ganti. 357. Ada 357 sekali. Ada masuk. Ini orang kasih choir kayaknya yang dapat ini. Tapi kok duduk di sana? Kenapa nggak di sana? Have you problem? 398 sekali. 398. Ada. Mana? Angkat tangan. 398. Di atas. Turun. Ayo. Iya, tapi dipanggil 3 kali tadi. Oh, di atas. Oke, nggak apa-apa. Ayo. Karena aturan tadi gini dong. Hey, ada gitu. Satu lagi ya. Yang di atas ya. Udah pas 7. Habis ini kita ada 8 hadiah utama Inang Bangnya. Ada 8 hadiah utama yang kita undi terakhir. Udah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang menyerahkan. Pak. Pak. Yang menyerahkan siapa? Yang bagi. Amang Gultom aja. Amang pendeta. Boleh. Amang pendeta mang situ apa ibu mak? Bama. Iya. Ya, terimalah dengan senang hati. Ini handphonenya, handphone jadul. Nanti dipakai di rumah.
Hadiah utama kita akan kita undi setelah ini ya. Ada 8 hadiah utama. Jadi Ya, masih foto tetap sebentar. stay. Ya, silakan difoto. Cheese. Oke, silakan duduk. Baik, lanjut. Iya, sebelum masih ada door prize yang terakhir ya. Terakhir, tapi kami mencoba dulu menghibur asa adong tong taruna midangi. Setuju? Hari bahagia telah datang. Kau lahir di dunia. Kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Kau Tuhanku, penebusku, kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, kau lahir di dunia. Kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira demi membawa bahagia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Iya, dari kami berdua untuk saat ini dan nanti pun akan mengucapkan selamat Natal buat kita semua ya. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Apapun kekurangan kami pada saat ini, harap maklum ya. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datang.
lahir di dunia. Kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira demi seluruh manusia, demi seluruh manusia. Oke, selamat Natal. Baik. Masih sebelum suka kita- kan dengan suara saya ya? Nggak ada yang tepuk tangan. Udah tahu aku itu kemampuan si payung gitu kita. Jadi malas aku nyanyi. Tepuk tangan aja udah senang awak. Mantap Bapak udah. Oke, Iya. lanjut. Sebelum kita ambil door prize sesi terakhir, kami panggilkan dulu Ketua Panitia. Ketua Panitia Nami, sambutan terakhir dari Ketua Panitia. Pak Ketu. Songon hata pangujungnya masak Ketua. Hidup Sebelum Tahun naro kan lahir betong ketua. Oke. Jadi kami sian kepanitiaan pesta Natal Natal gabungan di apalah di Tikyon, Pasahaton, mulai di Gudang, Parjulu Sahali, Tuamang Padita Resort, namang alean waktu do tiki tuhami, bui suatu kepercayaan tuhami, menjalankan program-program ini kepanitiaan Natal di tahun 2025. Sosok ini di nang padita fungsional nadohot madongani hami kepanitiaan menyusun dan merencanakan hal-hal keperluan dari acara Natal, mulai dari Natal sekolah minggu, Natal gabungan, Natal Naposo, sampai dengan puncak malam Natal nanti dan juga Natal umum kita sampai acara tahun baru 2026. Demikian juga buat kepada rekan-rekan kami kepanitiaan, baik dari seksi dekorasi, seksi acara, seksi konsumsi, seksi perlengkapan, dan juga seksi keamanan, seksi musik, yang sudah membantu kepanitiaan dalam melaksanakan Natal. Semua berjalan dengan baik, semua dengan sukacita, kebahagiaan yang daripada Tuhan Yesus, mulai dari acara Natal kita dibuka dengan makan bersama, terus kita ikutin acara ibadah sampai dengan acara hiburan. Onma sadaro hatta sadatang yang tamanginang boy berjalan seluhuk naduk denggan. Apalagi nak kaning siang au was-was, udan haba-haba. Sostokin romuse, ala puji Tuhan, jam 4, so sudah dalani, udah nih, kita bisa berkumpul dengan sukacita di dalam rumah Tuhan malam hari ini. Jadi harapan kami dari kepanitiaan di Natal umum, manang di malam Natal, gomos kami marah pengiduan tuamang inang, asatong mahita tetap bersuka cita, roh mahita saluhutna tubagas joro ni Tuhan, asaboh hita, rap marla si roha, rap marede memuji pasangap guar ni Tuhan ni. Akhir kata siap kami kepanitiaan, molo adong nahurang pabedan nami, nahurang pelayanan nami,
selama perayaan Natal saha enom mengujung di tahun 2025 di malam tahun baru doa tahun baru mau pepebung memanginangi Oma naboi kami pasahat naboi kami bain buah asalam ulina buah alam sadana hita mamuji pasangap guardi debata songoni mana boi hai pasahat sian kepanitiaan mulai atema di tasaluhuna horas mari hita door prize Terakhir. Martaba joy tatu ketua panitia tahun. Nah, ngaluja ketua panitia mengkoordinir acara Natal di Uriata semulai sekolah minggu 1 Desember non. Baik, Om mana parpudi teh. Door prize sesi terakhir. Welu. Ada 8. Jadi cabut ketua panitia mak, opak ketua panitia, opak panitia resort. Nomor 3 dong nomor. Welu kupon. Mengna. Napa sahatan nono namang panitia Andreo sadiba, asal maju cabut guara. Amang panitia Andreo maju cabut. Oke, siap. Ya, sah. 8 kupon ya. 077. 077, adakah? Angkat tangan. Oh, ada. Langsung adong. 70. Siap. Lanjut. 484. 484. Satu kali. Ada. Ke depan. Ada. 266. 266. Oma mau naposo. 266. Hidup KD. Satu lagi. Empat 403 satu kali. 403 dua kali. 403 3 kali diganti. Gagal. Satu lagi. Satu lagi ya. 242. Ada. Oh si Dewi lagi. Berarti berapa buku cara bere? Tadi sudah dapat. Ayo ya. Tadi anaknya, sekarang mamanya gitu. Itu punya Namboru tadi ya? Enak kali kalian ya. Oke, Amang Pendeta Raja Guguk. Mama dan anak dapat. 4 lagi. Oke, hadap sana. 254. Oh ada. Wah, nyonya si tua, beribing. Lanjut. Oke, ya. 3 lagi. Tetapi mah. 152. Ada kakak? Oh, Kak Obas. 152. Ya Mang. Ala perkace geor. Angkat tangan. Tiba-tiba angkat tangan. 321. Sekali ada. Oh, ayo deh. Satu lagi. Ya, hadap sana deh, ya. Juara terakhir. Belum. Enggak ada. Belum ya? Enggak usah. Hadiahnya cuma TV kok. Kosong 20. Ada? Wah, langsung ada 020. Untuk penyerahannya. Ya. Sedot dulu pendeta Mainkanlah nami. musiknya itu kalau ini. Pendeta, ketua panitia. Terakhirnya itu. Si 22 Pak. Asik. 22. Yang pendeta baru. Yang pendeta baru tutup dong Pak.
tutup kali. Iya, foto bersama, foto bersama. Foto bersama. Oke. Iya, foto bersama, foto bersama. Foto bersama. Oke. Oras. Iya. Oras. Merry Christmas. Teman-teman kasih choir, kita tetap mau lanjut latihan ya, persiapan ke hari Minggu. Iya ketua. Lantai 4, di lantai 4. Iya. Foto dulu dong. Kita nggak ada foto. Terima kasih. Balik lagi. Sesuai request Bapak Uda, silakan. Hodo rajaku. Hodo. Iya. Cik, dihita saluhukna panitia kepanitiaan asa tujolo majo hita. Kepanitiaan sudah panitia. Panitia tusong majo hita. Doa Mang Pandita, sama kita foto panitia dan pendeta.